Orengine twacokereria tugithina mbere ni ati tigitie thiko ithathatũ githurano kinene gitabanio honge cia ũgitĩri kaunti-inĩ ya Kwale niciheanite mukana kuri andu aria marerikana ni maragura ibande cia aikia a kura. Akiaria hindi ya kuhingura sub county njeru ya Shimba Hills, commissioner wa Kwale Gideon Oyagi augite aria mekunyitikana makigura ibande ni mekwerwo makinya mahiũ ma watho. Oho aikia a kura ni moritio marumie thayu mithenya ya muthia ya kambeini na wa gũikia kura. Kuna wengine tumesikia ate wananunua vitambulisho. Huyu ni adui wa maendeleo kabisa. Kwa sababu ataki uchiamulie, ataki ujichagulie. Ndio sababu tumeambia IBC wametuuliza tuwasaidie kuhakikisha wale wanafanya hivyo wamekamatwa na wamechukuliwa hatua. So kama kuna wale wanafanya hivyo tunawaomba muweze kupiga ripoti kwa station, hatua iweze kuchukuliwa. Vijana sasa ndio wamekuwa targeted na vijipesa vidogo vidogo. Watu wakijibigia kifua, wanasema na pesa, wanakuja na danganywa. Lakini ninasema vijana, ile 100 utapatiwa haisaidii kitu. Fikiria miaka 5 iliyopita ama inaokuja utakuwa fanya nini na kiongozi. Kiongozi ambaye anataka amani hata kuja kukonga pesa. Mfuate kiongozi ambaye ana maono, ambaye ana haki. Kwa hivyo ni kuomba tu wa Kwale na wa Kenya kufanya uchaguzi wa amani. Ukipiga kura yako nenda nyumbani usubiri matokeo. Mambo ya rabsha na gasi haitutusaidia. Tunachohitaji na maendeleo ili tusirudishe nchi yetu nyuma. Ningependa kuhimiza wananchi wote wakati ambao tumebakisha siku kidogo za uchaguzi wakaweza kutumiza amani ili tukaweze kuwa na uchaguzi ambao ni mzuri na wananchi wakaweze kuchagua wananchi ambao waleo wanaowapenda wenyewe. Ojoria ni ruhonge-ini rwa Jua Kali kuma tauni ya Nyahururu mamukirite mashini cia kumateithĩrĩria kugacirithia mawira mao. Mwandiki mukaru ministry-ini ya Uganda ruhonge-ini rwa Wonjoria Johnson Weru ni watongoretie mihang'o eno akiuga thirikari ni irutĩire kumateithĩrĩria gwetha thoko ya indo itiganĩte iria iguthondekwo ruhonge-ini ruru. Akiaria hindi icera riake mwena wa Jua Kali tauni-ini ya Nyahururu, mwandiki mukaru Johnson Weru eranĩire wĩrutĩri wa thirikari kuhura njeki ahũri biacara sector-inĩ ĩno itemi-inĩ rĩa kũmateithia gwĩkũria. Tũrateithia andũ a Jua Kali na macini cia gũcinĩrĩra, macini cia mbao na macini cia leather na tools cia kũruta wĩra ũcio ta graphs icio. Augite uyu ni mubango ukoretwo ugithie na mbere guteithĩrĩria ahũri biacara matiganĩte, thirikari ikiruta makiria ma ciringi milioni 1.5 kuhura njeki ahũri biacara nini kuma tauni ya Nyahururu. Weru aruga itanya inene rĩa thirikari ni guteithia ahũri biacara ya gwetha thoko makiria gĩcigo-inĩ kĩa Afrika irathĩro, ũndũ ũrĩa ũgathĩrĩirio na ũkanyitwo mbaru ni atongoria matiganĩte kuma mwena wa Laikipia ya ithũĩro. Lengo letu ni kwa support kama wanaweza uza within EAC, so mahote kwendia kindu kiu Rwanda, DRC, South Sudan, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi uguo. Ni wega uguo maroka hamwe na makahota kuheo equipment nigetha cihote kumateithia. Ni ngoria na ngakena ni undu wa thirikari itu gukorwo iri ya mbere gukorwo ikirehe industries kana ukoria wa iganda thiini locally thiini wa icagi citu thiini wa tauni citu, na ni turakiona thirikari iria twinayo ni renda twendereithie undu uyu na mbere. Maugite uteti ni guteithia kugacirithia mibango eno guku magikiritana kuri a Kenya gugathurana na uigĩrĩrĩki na ugi na uguo guthura atongoria mari na kioneki gĩa kwarahũra sector eno. Ngoria atongoria aitu aria maratuthura mathure atongoria aria mena kioneki gĩa kurehe ukoria wa iganda thiini wa Laikipia County, thiini wa Igwamiti Ward, thiini wa icagi ciothe iria ciarũma handũ othe Kenya. Na ningĩ uguo turauga uguo ningĩ no nginya tukuhimiza andũ a Laikipia makageragia kugurira andũ aya indo iria marathondeka guku, niwe tuleta buy Laikipia build Laikipia. Oho morĩtie aikaria gĩcigo kĩu kuhĩmbĩria ũgũri na ũhũthĩri wa indo iria ithondekeirwo mwena ũcio nĩguo kũgacĩrithia ũtonga wa gĩcigo kĩu o ũndũ ũmwe na ũthondeki wa mĩeke ya mawĩra. Ngiribotera Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Hau niho tugutirihira mohoro maitu ma muthenya wa umuthi kagucokeria ngatho ni undu wa gwitikira kwirorera mohoro ma Inooro TV akwendithirio gie na muthenya mwega. Ni njitagwo Jabi Wanjau.
Hey boss. Sinakwambia kura yangu ndo maisha yangu. Unasema kura ni muhimu? Nakwambia this time kwanza lazima niruke mapema na niende nipige kura. Tuwekali tupate recognition. Mimi nitamka mapema niende kupiga kura. Lazima nipige kura. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Muriega adoitu ni George Waciuri woka kumucokeria ngatho muno andu aria magurite mugunda uyu witu wi Nanyuki uria twitaga the Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite we wigurire Nanyuki ni ugukena. Fareno urona haha niyo irekirwo ramine thirikari ni wetagwo Nanyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, no gureka 2, no gureka nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotions? Smoothness, scent, glow. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Ungenunua gani? Ina transform dry skin kuwa deeply nourished na kuismoothen. Na fragrance nayo. Wacha tu. Why pay more? Nunua nice and lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Shabiki.com. Ni shesheni ya Inooro TV.